Tashkent City Hall soda borboruна geldik. Mına görüңүздөр. Oyoqtun jıtı geterek. Жап-жаң бүтүктүр. Mına görüңүздөр. Ana Tashkent City Hall. Bulardan borbor eң şu janagı Tashkent City'nin janındagı dükkan, çoğun dükkan ekan, supermarket. Mana supermarketте ушуну айтыш керек туугандар. Mana hazır көрсөтөбүз сиздерге тартып. Мындай дүкөндөр. Hazır üçüncü. Mına qara, ikinci этажга машина чыгарып коюшупту. Бул Mercedes кен. Mına бренд кийимдер бар кен, Zara турат. Mercedes. Mına üstüde dagы mынау брендтер бар екен, мына көрүңүздөр. 3-нчы этаж Adidas, 2-нчы этажды көрдүк, 4-нчы этаж mына сот салынып тур. Üstülerini görüңүздөр. Боз. Миң түркүн улуттар жүрөт. Бияктан көрсөтөйт сиздерге. Мына Сауд Аравияда дагы Кабанын жанында ушундай окшогон сода борбору бар. Ayva kol salınıp arxitekturalыk ideyalar, arxitekturalыk bir oylordu işe aşırуу. Ayva жақсы. Men baya bizde ilimdin kuruluştun tili orusça da. Ana ошону мен азыр кыргызча которуп, мээмде орусча ойлоп, анан кыргызча которуп сүйлөп атам. Архитектуралык табылгалар укмуш. Bunu qaragıla. Mına bul dagı ele jasalып atıptır. Mına жерде балдар метр менен өлчөп дагы эле бир нерселер жасап атышат. Мына салам. Бул неме? Бул ресторан, чайхана? Чайхана. Ресторан, а? Бул канака кухня. Кухняңар кайсы кухня? Хама кухня. Мына ресторан екен. Айбай сонун карагылачы. Мындай. Азыр жабылып атыптыр биз. Эртең балким келип кетебиз шу жерге. Мына бизде деле персоналдарды ушундай улуттук кийинтип койсок болот экен, сонун кылып. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Могу жерге келсек, бир киши канчага примерно, канчага бир киши тоет? Примерно. В среднем 200-300. 200 миң сум. Да. Долларга канча болот? Долларга 10. Нет, не 10. 10, 12, 15. 10-15. Средний. Средний? С человека? Да. Не, больше. Чтобы... А? Больше. Больше? Да. Ну, я не знаю. Не, 100 тысяч у нас. Я не говорю 100 тысяч. Ассаламу алейкум. Ну, 200, ну я 100 тысяч умножаю на 2.
Доллар вообще 125. 125. Когда сколько будет? 250. 10, 15, 10-15 долларға мына ашыл сон ресторанда тоясыңар деп отады. Көріңіздер. Ана Бабай екен, бұл ресторан аты Бабай. Ана қоздық. Ана ерден Бишкек, Ташкент сетini тикте баш жерде отырады кез. Бала чакалары менен келиптир малар. Сонун экен. Амин. Каяктан келдиңиз? Откуда? Хорезм. Бухара. Бухарадан келишиптир. Ana. Assalomu alaykum. İş zor bu. Klient köp mü? Anda bir öcüret aşağı Kırgız aşağı. Bir bala öcüret aşağı Kırgız. Özbek emes aşağı. Ana. Assalamu alaykum. Ana. Assalamu alaykum. Son ekan. Жақсы екен, ертең келеміз. Қаншада іштейсіңер? Сағат қаншада ашылады? 10-да? Иә. 10-да ашылады екен, болды. Иншалла ертең келеміз. Мына іші дағылы жасалып атыптыр. Көріңіздер, туғандар. Ана. Жақсы елді маңай. Мына қарағаш. Мына иностранецтер жүреді. Мына хижапчан қыздар, жолықчан қыздар бір жақсы іштеп жүреді. Бұларды жекіргендер адам жоқ. Бұларға асылғандел адам жоқ. Мына. Бұл неме? Assalamu alaikum. Bubble tea. Bubble tea? Şeritli içimliğiyle gel. Aha. Ana qarang. Davlatning kuchini qarang. Mana. Juda so'm ekan. Zo'r ekan ha. Ana. Do'konda shuni aytish kerak-ku. Hozir ustiga chiqib qo'yaylik. Qancha olib ketdi vaqt? O'tda so'm ekan. Mana. Tog'alar tushib kelyapti, tog'alar. Qanday zo'r bu? Zo'r. Qarag'lar. Qo'ziqni qarag'lar. Ana. Ko'ringlar, tuğandor. Ana, üstünde ko'rsatib qo'yaylik. Ana. Mana qara. Ana bu yoq. Bu yoqda da bir nima bor ekan. Pizza sotgan yer bor ekan. Nonni qaranglar, jasagan. Pay. desh kerakda.
Ыкмыш жасаптыр. Бияк кино залы окшойт. Ana tug'andoq. Ana go'zal Toshkent. Ana. Ona видите, номер заказа deydi. Bu жақта. Сатуны да башкача өштүрүшүп тур. Оған қарағыла. Оған қарағыла. Туғандар. Магазиндерді қарағыла. Мына. Азыр балдар ойнаған жер көрсетіп қойын ем. Шынша болды. Ипок. Йоли банки. Бұл дағы бір өзінше кинозал екен. Мына. Bir yerden көрсетіп қойын үстінен. Zor. Mына жер дүкен жаң. Балдар ойнаған жер екен. İçine girmeyle koyun. Hurmatlı mehmanlar. Park Cavulu tatlı otat. Maul. Kassa soksoyt. Kassa sken. Ana. Ana. Kosmonavtlar ekan. Ana. Zor ekan.